Digin. Tuo. Tuo sium. Kaksakin God. A new day the Lord has made. Let us rejoice. Paing kom digin. Tuo sium panom vangan. Let us rejoice in the Lord. In the Lord, yes. Amen. Kal digin gat mana kat sam kine. Tuo sium paing kom. Finar son so luka. Wana ka de wait oklange. Okay. In the like a share life gas slash Mwe Kosrae. Okay. Na Mwe Kosrae lash na we kom digin tres kala met na kaya in kaksakin God ke odu tu sel sit by sina siskatin taga akollah in long gas mon like pelsinge. Na when na kumbos ke banner singan kada si bangan like a share life gas. Na ngin na tigin kaya share even on suwa kung usie in sang akollah buka din usie ke pelsinge. Na met pas kusai pain kom show no man God bless you. When I could like share na usie pe comment on likiyac ke comment on la kum taga yemme. But I really appreciate that. In sang karangin kat akketeyac kaisi. Ako lang si school ngayon sang akollah taga nila siya. Here Okay. it comes. What's the mate? You're all on the last one, and then
Picking up on mute. Hey, lumalap. Silver, we come in kaksakin kat ke dito inge. Kaya tagay niya pelangan akaliminal ban Srui ke geldam lalasan. Ay pe damdal yaiko ke los karikat ke ons konge. Na pelangan flonot na yung kuminga nakalin met lash matakangan ngan kain me sekwe naki me sukat ko. First met. Kulo malap again harula na Srui malap ngan we come back kaksakin on matagay kesla. Kadef toto yang benage kesla nan programa. Kadesum nage Roy Shilpe Shamshamin me Paing lasta. With that being said, ngaki gom ne kimie Cherson Luke Finen Kuam Tuanashum Alle Artlag alle Engan no Begelien Tikuntanchinge, Emi Arlinisme Tuanashum, Elars Oklahoma, Paing Kum Showluman, Wolam Dago, Gaslan God, Sankidet Showluman, Kulomalla. Nashibbe Tikuntanchinge. Elterina tune to wolacna Alaska. Gas molin we go was lowos an. Kuloman lab elterina. Na damtail Terry con financiado. Kuloman lab to what tamal lula kaksakin God kemo large ake shilen sajen we kuloman lab. Na wana damtail Terry lakalamina we factual taking trescala. Kadeta go she slide tik letter go. Mutawaek akketeyac bakos may kiyac ke Sunday school lowos an ko makiyac ke alunitawi ke Henry sifac Marshall planning let go akketeyac no phone na Marshall kiyac ke Henry nakataga lutu ora kunokan ke Monday Tuesday Wednesday kataga kunokan ke Wednesday Thursday Friday shet na Henry kataga halu she'd be wrap up Sunday school jingan na she'd be li alunitawian. The bak fin shaklan KahsInKol lowos a tang gataka long kaslan kat ikesta ke wena on sukula lasan tangiel broy kaden broy ke met na kayo masing na kes makinyegat na kum ne force luang aliek nga we tamta lu kan ne kimie terry we tamalel Ringston na broy ketlik natas klik wiers broy ke met na kayo na met na kayo walas Kosrae te tu ben broy ke kattaka wiowos ke olu tu singe gespen pakten yokman kat na chest met na kayo langkalang lalil si pe kaksakin ke olu tu singe kadin taka akollah long me malitina wo taka ke me Ipru sapta ya we ipru singaw patikin na taka akketeyac kada taka sibe kalwani mangen ipru sige ke slide pelchinge kadeng session like share met na kayo walas Kosrae taka long kada floor na reality interest kalifin na ron suko lada tukunon sukuan kada sum nage program ni kesla ke broy we shamshamin announcement ka akketeyac me may akfasya ke olu tu singe interest kal nga floor na ron kum malap ke pellago kaksakin kat. Lumalap ke arsluman. Wansin met ma daga wikat yang dari nga en
Ale may ngan sinasishkatin kain. Ilosin wikat ki makatashke. Ngalengan kilian matngal. Kulo malap tigin. Aklumalap na sin. Mwe ke Kosrae Seattle Gospel Choir. Pange usima basta Frank. Basta seka ngeshe ke leadership lalos, sponsorship lalos. Na ke Planston Church Minor 20 finan Maui ma. Academy ke Christmas singa ke satellite churches ma. Art finan American agawa. Nangan KahsInKol ko sakilen met ngan ngalal fungi mo. Met penakos konok. Itan maslo. Na Mr. Liban nga. Flonat pela na siyong kumin. Sekwa na game dawa klasra. Na te usipa na me kat alule. Na pamta ko kilis na imsan evineka. Kevin Oingen. Kulo malap. Inak yok ye ben na. January yang along sin. Basta tosanil tatagawi. Kasha alu itawi finan talas. Ke January. Ke lanlan bitelo. Yoksha. Tanga will announce yung fact na Maui OC Christmas 20 same Midland satellite churches finan Kosrae na gayo finan America. We're looking forward to that. May na March, April, but like save konsum na kaya oya si Mwe Read finan Maui in kaksakin God. With that being said, that having only context mga tram-tram ko yung kay Houston lang lang kat folok la 1,000 luo ye ne Bethlehem in kaksakin ni Houston lang da inge na tigin tres kal kung tram-tram ko the next prophetic timeline ke calendar lang gada pa Utyak lang my church ko lalal fung believers in Christ yung son Gentiles taga ke siete sung saptago fosingal dolu nga singal laligos ene na napay ka din focus na ke floxilan lem nga in we kadin we Utyak kat son 1,000 luo back Jesus talan lem but at the same time kat prepare na ke floxing magana pa ito ka kalam ke muliting kadin for laulu akollah from the name Jesus Christ. You need to share that gospel starting in your living room on kaksakin God ke wala na lal. Now with that being said kat som on kaksakin God taga nagke-pray ni Kestalash.
Well, global lab, kada sumrel tikin tres kalen taga cash talent lasha, odu tu shenge cashier pro. Tikin tres kal. Lulap, kaksakin ke wolacna, wiowos na siskadin ka ke kama kadelesin na siskadin feedback ka usi chance silash. Kikatena wipala earthquake makalamiyak nge, kikat pan mo jun len singe, panangrala yok shibe ngantan singe pray, ekong pray pen kumashuyan. Kat sang penagi pray lasha, met wiyash mamta, inelya met lash na nakewa ma lalalfungi met kol lash nge, ekat pray ke met lash nge, makol kat nge, elosines makle, ingan sunoyun God in is kasha, in makol kat kewa. Having said that, katagani wedok lagi belsinge in pray siya kikasha. Kat kulo malap na siyum kat papatamasin kasyaw, kom na mala simol na wawo na siyesh. Takat na pasifena tafaila ligiko mo. Panang kipelsinge kat si feedbena taka in pasta itom. Metikim mesyaklash, kat inarala kaksaklash na siyum. Kom na nakarangan kat kikatanin siyan ni nakiyash. Kom la moy katle ore katle, kaya ni nakiyash papatamasin in tafay katle. Ka finna mo din siya ulas ka community ay bet church lash. Lang silom na siyesh, ora kum sapay mawin kulo siya fun na dum, hindi ka misya cash. Wangin siyesh ka nga raw yasing. Agi kaslom bangon ka at la finne luwa tolu ta kaya ni gaynem, kume ay pe asin maslo. Esi ka na siyesh ngayng na siyesh ka din ka inda ka kipelsinge, inga inda ka lemdola kietom, nakat ene na kum nabay. Panagkipelsinge komitatari, wiyash ka selos ma Utyak pen wikatyang, kiltu singe wisya ulasha. Kadin kan wala corporate prayer lash. Kadin kan takeni siyak. Siyak kikasha lom kuminak na skasha kat kaywa. Tawagin lom siya. Talik nata siya. Inka kat nine papa. Inka in kayak kin geneklom. Maingin o kakatle. Kikastong ka din ito kalmen kasing sanak. Ayak falet. Wana ki matsaplom ball. Doon lemel misya. Esang ka na sila kan mo tak masay churches. Kung sang ka na sila. Ilan kan kasyakat. Inkain akalem yila wangin in kianik say. Katya ka norek samata na Paul. Siyal si Febe na kunaya kilsikilan kalye mat kalansaplom. El patkilye kisi kalem sikyan sil. Inakalem yun na sil. Ekat na kayo ang mga kolfin fella singe. Kawi kol mulan met ang dalawang etalas. Etalas itaytete. Panangak pa si sil yikat na kimapay si waslong kat papa. Kat nga shesyum kuminanak manas. Ikesta mo tanin siya met kolas fin makwikarngan fella singe. Nake policies. Nake kasya malos orela. Elosin ka ni malos fako. Elos ti inte pangun duday na prayers. Elos syanga matalan. Elosin ti mo. Elosin talke kat. Adel kanaw sang genigin kasha na sin metlasha. Mas alo makalim yun na siya kat papa. Katin karangan el siya shiksin malik. Katin te fun met. Kainam na fin met makatkol. Banang lela met kol na kiwa kipelsingi. Inkainis kasakirklum. Inak fuseshin sielos. Inkainis smak na nagimailos o lela. Muelo siya wikarangan nakfashifin felsingi. Kat mutawaek fin and White House. Siya katatalan mer kipakarangan felsingi musingi. O yan na kiwa mailo sara. Efusek pemtan felsayi. Kat pray na siyong corporate lang siya kimistel. Na United Nation, NATO, matanfel na kayo harap ko iya. Kat papatalik natas, askisolsi. Moul ladalash in bone met kolnge. Kat ng sesyo, prailash, in karangan elos,
Mwe bekarngan mistelan fel. Kat ngesesium ben ke government lar finen hevesem. Inka nakilen bela. Pel na yokshi pesi painge. Inkarngan negotiation la. Finen na finen China. Cheka de tamo. Christianity dena widely accepted finenwe. Kadingat la liege Mr. Snow. Kom sa paella inu se gospel singi. Into lokona Paing Masaya. Yukuya futen la lalfungi singi yurin met matalash. Panang lela na sin met lash pe makarangan en Kosrae. Governor, legislature, council, mayor, elus na kewa. Yok. Kat met Kosrae fulok na kelang si silo mimit. Baka din karas na yun. Maingin na kayo kat kewa kat papa. Kat tenas longun pedalik wiyash. Met lash mam dain bel nasur singi. Dahil ka din nasur esmak. Lakom na lamala na o. Mohon sing mga sisus dasi. Asmtul dasi. Met nalalfungin na kewa. Mutulan na. Aspesi ko memo taksalosyak. Kumakkalam yung mas masalo min siye. Desoniga akos. Wasingal dolun kisingal alkos. Fine safla fel singim singi. Met nalalfungin lum na kewa soak na gebrokan yung si. Maingyak kayikat. Maingi usi fin sakop na sis. Maingyak fototo yung kat na yurum. Elela met wiyas mam tabe lomono. Nursing home. Hospital clinics. Kafin nen suarakin lomsi. Mamadangit nitla. Ngalingalan mano. Sang penanakin fulayak. Kat siyaksiyum kat papanak naskasikat. Kat findemol for be. Katin kain lalalfungikom. Matake faksilum mafear nat. Katin kasas na room. Kasha petalik natas mamdain kabur ki belsingi. In prison. Eslape mailalos na gemailos. Orekmakin. Mapainangelos kauli. Lamashai. Kahais. Kamanimnim. Eslam mailalos na kimaingi kewa. Kafin na ke stewardship lash ke orekmakin yan mani. Kadin kandiyang infal na ke masmaslak kalimye. Kadin desyun kayo. Kashikat kadin karangan mano singi. Siya pa treasure si makumsina siyas. If there is no health, there's no wealth. Dahil na siyas kadin tala Tempul singi kadin nan karangan. Aship kunas na ke. Katikan falela na ke chance in likiyac mo. Panangalila na yok bakataka in basta yetom ke bel singi. Usina yetom kun kashikat ke. Kat finem tayo dakan. Es valle bello. The lela ta kalangan dalaminorek ma. Kasakirklum. Papaklang kadingi. Kaya mas tabayelo mo. Sapay katla in fakak. In fall na kimakaslum akalimye. Mayan lela lum akalimye la. Kaslum tiyakain fulok na yurum pise. Kainem katlalalfungi ke faithfulness lum. Elang silum na siyesh. Amen. Lamalap, bela phone na room, na Mr. Liban, fa avas na met ke nga ako msingi. Kulo malap tikin treskot. Kulo malap matpas ko try ko uslong kisien proise. Phone na may nagadin siyak singkat ke mo lasing bel na kayo. We kadam tak liye kuno kon tak ke mande fale tu kuna kate yeshi mai ta ko odu tu singa ke. Mwe Read na ke chen riang. Si fan na phone che ke week na pa le ta ka akketeyac. Nang anu si slide in esmakin ye kat la mesi kat from kun ngat. Namnas. Silbia kalimye. Kadi tatari da silbia kalmani katash ke spring. Kota musinge. March tari. Kada foto kada swan na ke April. Na malitu si ke April na non ko shinge patikin na taga akketeyac na siya. Silbia kalmani me sifelash ke kota shinge may kisya yok mo.
Mwe kisha yok molo kadash ke unit aklu week singa tron na ke unit aklu ke koto singa unit aklu da ke leisina kon ko ne ke ya na vingo we got ke mal in March kadrala leisin sine ke me kos na nge tron ya ko na tron ne ke on ko ne ke ya na leisin ka on ko pa tikin da ka akketeyac ne sifac ke unit aklu singa bang Christ make se fallen na sin na kayo come long me topic siya na kayo ni daklungan for the next 4 Sundays. Christ make se fallen na sin na kayo. Nagatsumdi unit siya tram ngayon ito bangan lesin on course lesin akit course lesin akal course lesin akia. Na lesin on course pa tikin na ka archi backwards ke let ka akketeyac na siya. Kada front load Sunday school kesyan mishen April and on course. Usiem tayo ke Monday na lutu wana kada kalemya kada taga Monday at kada taga lutu dengan Tuesday wiko was ke kunokon ke Monday Tuesday Wednesday kunokon ke Wednesday Thursday falen nani kad chiba taga wrap up ke January magad akalemya ke Monday nge pang instruction nge pa Thursday kada liya na pa kunokon ngayon sang bato me ka relevancy lan kunokon ke kashilan nganin patok si fashilash ke wixing Christ makisya ke pelche fan na sin na kayo Christ makisya ke pelche fan na sin na kayo na vin ko wasli unit aklo when I mirror ibena si fashingan Christ makisya fallen na sin na kayo lesin akon course Christ makisya ke pelche fan na sin na kayo katsom na ke mer kunokon layout na ke mantini ke wana nga kalimya lutu ka tataka akketeyac makrin luongan mante Tuesday ke lutu dang itu sam yang lon course siapi da tolu singala kos na galong lu ka tataka akketeyac lutu na Wednesday bangan efin mo na ke Wednesday Thursday bangan Friday Saturday na bangan let's focus on this week Christ makisya fallen na sin na kayo Mwe Read bangan. Ipruya da ke foslong dole ne ke sapta signal fosha course na silpe sapta signal fosha signal ke signal course na sapta signal fosha signal ke long megor. Kitak siya bangan. Kada usut pa na kuntak throughout the week kung samye by Sunday you should be able to stand up and we read net like a fosha signal. Pataga ke foslong lagos ke sapta ya kalam yang the Christ el tie Utyak na inen matal maurek lesin mwet siawrekin etai oya na paye el som na ingasao el matawe inge inka efikesh ye matan God na shenri abangan lalal fung ikashlan God ipu singal fo singal sina ke singal lagos singal yana ke long mekor sha tigin eladaga ikwaya peke aktolu akuske me malutishingan na aksha fila panga layout che likiyac ka panga mas magati ke me likiyac sian kat likiyac la sinem tolungan si bakal akalimya ke liti la ngai ukwe pena akyokye ko me topok la sinem me masi meda panga konak la mwechi Utyak fugana ke en matalle na shin mwechi Utyak fugana ke en matal shin aklu akketeyac la for Christ el da misha pelchi fan akketeyac la for Christ el da misha pelchi fan na chap kume sunna make sense of this if ingo mukwe meliti ka riti ipru sapta sinyaul we lesinem tolung kume loin na kaliti lal tikin tres kalingan tana pange aim point tolu mai na kun kalim ke lutishe mai akketeyac fashion ke ting peling na tolu kona ke ushe mai in liang she accountability partner na ke to ni akketeyac in lang she or mawu so what she accountability partner in we to ni akketeyac in lang she or mawu pangan lesin aktolu singan na outline si matikin likiyac la taga akketeyac likiyac taga akketeyac
olu tu nge pange mashi me da pange eno na wo she me absolute necessity singa ito ka kay ipu sapta ya first nong tolu ni galong lal course ipshik tolu likiyac e kaya pange mashi me da pange may kisya wo yak she first nong tolu lam nuk wo yak she first nong la course may tol wo yak she first nong me got na galong lal course so me ka delita na may kisya si malatra kalaminga wo liki no fu na mawrike in the Old Testament akluo pange may kisya manasya me the weak sacrifice ipluo taga ke kalwaniya for siya na kaluo as akas makinya for stolu na kaya akos na taga ke iplu sapta siya for siya na kaya akos so ipsi me da pangan sapta ya for stolu tolu na galong lal ko sharship shik tolu taga ke ipsi akluo pa iplu siya for siya na kaya akos ipsi kluo taga ke nagatsum na ke tolu ako sa pangan kisya wolacna ipsi kluo taga ke Arke sapta signal for signal sina ke signal akos na ipshafla siya pangan iplu signal for signal yana ka long me kos arship shik luo back etaga ke na evin ko state na Mwe Read akos ngan taga iplu me sisaklo iplu ya first long tolu ka long lal kos nagatsum na ke iplu signal for sina ke akos nagatsum na ke iplu signal for signal sina ke signal akos aksya fila ke iplu signal yana ke long me kos in alle usye me ka din kalam ke sifac la ta akketeyac ke witsinge me Christ me kisya fallen na sin na kayo Christ me kisya fallen na sin na kayo with that being said pangan me announcement ko pangan outline si ma kasi ka throughout the week na isam at the flock to da ke kuno na ke Monday, Tuesday, Wednesday all down the line nike ka tune shanri na alule usesi team maksam from kunya ke book na phone singe rala si alu ke rason de school ra alu ne tawi metti ke ka tsumbu alu local bangan fintraga bangan with that being said kada main speaker larso that the akketeyac akos ngan we Mwe Read akos makan academic sapta sinya ulingan or makin me standard lesson commentary nata so tingin tres kal kung kulo malap ke arulom kung kulo malap ke akollah ke penching the flow not pala na room iti kulo malap me tingin also ta namna kan we kung ba akollah no tamalay What? tigin Digin jam okay kaklamala okay alawo ngalwi ko min kaksakin gat klumalap Tamlin Christ lam Mr. Liban we met westa ke wa Utyak tari ngan Paing kawos akflet yita ka lowosan pange pelsi makkalimiyak mo shatem lausha na panangara ke we na farasi kakketeyac lala ke introduction na ke malutut misingia elos mutawaek ke lomsisin nesi nematasi den grandma's house na kadeta na ke nine matange elos shangain fok they need a tidy house floor in spotless carpet in wangen stain ke na masinge in kain philosophy lalapa en singa in kain mwet na kewa in kain di langsim tawe me manda kewa in kain akfashiyak leken singan nastasiyan pakawakiyan kapshiyak introduction singan na ki mamakattaka na kaya na akademiyela taliksin din na mata singe ele fina yala na likini mema na pelsi Utyak Eliasias enena le naknas na stilan yel ngay samgat Kosrae ta moto na ngas kofsian tiskenen masori nga likiyac kumsang aknas na sila Utyak kumelong le as na kasyang wala niyom ko mer kamaknas na sikum le Utyak Messi masikiya ke malutute kaya na Messi alena
yokshiben malutut ngayon. Taliklon din met tol falatsi na tabapiyo si fenaurek program na mise mo laltala. Ekat fak ke buksima tuti kaya mo. This is how you come to worship the Lord. Na nga magikat nagkipel si mga samsam na ingin na katakini nga kat kisensya kun ka katashi yeke nas nasyen mo ulas ka mamakatin na aske fok niyash kan lela ka Utyak kilom si sen na mata si kiyash nga kamasam kunyak nga men mama si kya ke fela si lika nga el fok la Utyak na ke me en si sin nesye nga mene again manakawa na na pristine ina na original condition Narapan ang katpapalore katle, LKP kadin akfalatyen with our pristine condition for lok na yeron. Nake katsamsam kun na nake maluti si mga taskem singing me si sikyak in pel siya musenge kat findi nake masikyak singing el siya nalagi ke pel si masimla malutut singing napakkalemiyak la puksima dalutut kaya pa let us sing Hebrew. Na kema at pakana ko ak Hebrew clarifies ilorel and kalem the relationship between the whole and new covenant. Katsamram kun na ke ulang mata. Mutawaek ke Genesis, Exodus 50 kaso ke Deuteronomy fala ni ke Malachi buktol ngulyangan. Na nage ulang mata ulang sase singe mataka na shishke na old covenant new covenant ba April to clarify na bayang banang academia in Paing all that the original intended audience seems to be have been Christian of Jewish heritage. The Christian that's din at assume that Paing na sin mwet Kosrae ma Mr. Stomata fanataka na kaya masige manasin Christian of Jewish heritage who were in danger. Mesi dal danger gangan. Dahil julpe falok na Judaism. Na pa inkain usye na siyashka din atresi using then academia classes must na dogmatically ana ke convinsum na ke Rome Corinth Galatia versus Philippi Colossae ana ke Philemon kumita lasas masdan. Arch mot kaya academia lasya. The unnamed author demonstrate how the recollection of the law of Moses pointed to Christ and his work. Pangan masima authors nga sikilan demonstrate recollection ke masaplan Moses sema el takanain shishkima lem levataka inakfashi. Nara kikatlutut kun la pelsi ma akilin yaki ma Christ pa ay priest ma fatako na pasam from kun yak lagi me ol covenant sa singe kum kan leke ipru ako sapta ako ska finne sapta lime kos na shudba sapta hilkos na masima author single chikilan kain ak fototo yilan usien na siya pa. The harder surmised the regulation for worship under the old covenant. Na paiprusapta si fosit ko sa kalemian. Na masima kalemila mamaylo sarake me oye in persima koso mga rek makindia kya. El tena el practice sima tena permanent. Akketeyac ke iprusapta ye fos algos te kesingeulan. Napa kataka musenge inkain akkelemila nakipakos matagangan na ipsimita in akkelemila measure any sina. It's an absolute necessity. Inkain me orek oyema katsamsam kunge. Napa iprusapta ye fastong toluan etaka inakataya nake ipsimitan. Napangan me introduction context na flow ng pelan siya tam nalipan siya casual ke introduction na ke context an pe nangasom na ke ipsimit ngan. Nusilipan kung pagkalayan me
kasalum gun ke mga fakla daringan. Kasya. Gulong malap. Context matin orchestra listen commentary magatakalmika wikimate ke tuki pro. Alle kalam na paela. Pelching a persecution nga soon. Kalit na din choose nga. Kamay Christian choose nga. Persecution nga wang nupe na pa eh. Nara relos ta iksyangan yakin folok na ke me oye matalalos makum mention Judaism singan. Dal instead of proclaiming tu kokel lal fungila Jesus pa Messiah el pa me machimata ka molala el dal ke folok na ke oye mailos tam ta ke meta na machimasimus nga ta samasla inakelos into na ke lal fungila loso. El dalin de folok na ke oye meta. Nara el mutawaek akketeyac share possession like Jesus Christ. Alle kalim la mata ingen a lepo la yo run God. Priesthood lala el often na no phone na makinya ke Old Testament. Na machi makalim ke ministry lala ingen na el mata at the right hand of God. Makatar ingen na el intercede el mediator las. Machi mas na nakaye choosing belcha. Met Christian choose ngayon. Elosin tu na kakiakwak lang. Ako ito ka na si kumusing ito na. Pape na ito ka na ke oyalas nga. Na fact na foto inakyokye me. Mangalir natin na layok context ma historical ka. Literary context ma likiyac ki standard lesson kamtre ke week na ito. Masingan panangan akademia la mas tangan inakaya matlal fungin tuna koke dan de so el somos la superiority lan Jesus Christ na ke proven na ke mas aplal Moses na ke sacrificial systems in the Old Testament la tol falaching Jesus Christ himself el pam me sacrifice Moses pa ko akketeyac outline ako siya ko sifac ako siya malap tikin ke pelaga na flona pel Kaksakin game, Mr. Liban. Nakadasom nag-iipsimit nga absolute necessity singan. Ini na sina. Na tagagifosyak lungol dolu, nagifos lungolal ko siya na akketeyac o yesing. Napakatem tagakin suwang nakela. Me, fako ingi ki mas da. Maingi na kayo orekin etay na o yema orek in kasao. Na pa ini na inaknas na siyak in la maingi ma dari. Tarak ta oye na pa yin kasao ene na mo kisema woliki na mainge. Na ge samram urek maginyak mo mainge na kaywa na pa me pa ter forcing eleni na la ene na naknas na siyak in la mainge dari. Na akketeyac la mangin kain anainas me fatoto inoena ka inanape o yesipe na ki tabernacle ma replicasi ke apatakate orek na Tempul ke ma inanas me holy most holy enginas ke ina aspe me holy place ke our court metigi listis ma makatsamsam kene kaya na fakla Mama akketeyac ke atonement ma samsam ke implication mataka ke takana siska din tala mana ke mailo sarang ini na norek makin mama tel norek makin sana ke insang me ana in element ma intaka intafin wangen sha okukle ke na kalmiyan pa me na relasi element kasi sacrificial procedure ma ina na yake. Na pa akketeyac la maingel mutawak na in shishni masima etako. Na nag-iipsiak lo ki fasting fakla tarakta o yan na pa in kasao ina na in may kisema woliki na pa mainge. And then tells us that the necessary also applies to the heavenly things themselves. Nakalmian ba in wangen ma fok ma me inaske mailos askengen ko kadetala mama asin ka sa manesnes kaya akketeyac na ke fosnol dolu singen ke faksilal Mr. Lipan ki gasta singen mo
anen oya sima me kisya singe el wolikina maine na kay orekin tay na oya maurek in kasao naman pangan intensi siya nara nake lom nuk siya mana kay waman le mana in a way we don't fully understand copies of things in heaven mana si pit siya si katena leta na paila men na payasin kasao dahil na islakin mo mutawaek lamayak mangan na ke na lamayak na ke menge illustrating God's heavenly originals mama anain pange mama lorela ke siyak mama kat mo itorela el te kain apkaran katikan vak mo ilana originality ke makatelera mayen makatelera are far better than the earthly copies nara ke ka shamram ke main ka shaong na ara mama rek langan pakasi mga to rek makin it has to be purified na badal rek makin siya nakatfin mo't ka na ke oya maurek ke en mamatal na matala na makatemot ka na ke mama akfashiyakin ka siya the real thing in heaven had to be purified with far better sacrifices than the blood of animals. Mama akfashiyak in kasao. El alakala wolikina mama eloshke urikmakun shake kuswain sang purify korela. Nara, this purification of heavenly things can be best understood as referring to Christ's spiritual work for us. Na para back mo may better sacrifices si Paing. Tasak tagikat fact mo better sacrifice si in fact el sacrifice si fun na ma orek manapayla el usi forgiveness el si nanakmanas. Nanakmanas singe kasha God continues in the presence of God as He forgives us. Maki siya kaya maki misalan Christ malta ko lafa ko na la awal katle. Ara may tinyorek magin ko sro makatlutut kan galeran mga kile melta ka lafa ko na la si fena so misa finjak singe masingan el boliki masimatal raki purification ke tabernacle la. Makacham kun ke better sacrifice singe el el metal na sham kun na ke aknas na siya klemweta ke shan Christ nara kat finaknas na siya ke shan Christ ke better sacrifice singe nagsinsiyak si mataga can we now stand in God's presence? Who can now stand in God's presence? Finkadaknas na siya kay Shan Christ. Naban fas longol dolu. Naki, lemsilipan el vakla, oye si better tabernacle singa woli kilom nuknuk siya pa fas longol akos ta kakeo. The Christ il tiya utyak na inen matal maureklasin mwet. Na iningi nakatakilan ekla better tabernacle singa when tiya maureklas when me better tabernacle singa lomnuktuk singa te maureklasin God siya pa Christ il utyak en matal ete utyak en maureklasin mweta siya urek inetay o yana paye el som na in kasao el matawe inge in kaifikia siya matan God ki mama metol voleta ora ka metola ra ki kainin me ki siya pa siya na ki katsamsam na ki meal offerings ka sinful me sin offering kain mga el symbolic mga el man-made earthly place of worship pange tarsak ta ke Christ el tia ucha ke en matal maureklasin mwet Christ, however, entered into heaven itself to appear now before God. Na pa me
nga kalimila na ke lom nuk may kisye ka oye shayef kama mama kadinita ke wala mama reklesin mo da tiap kran na ke me better tabernacle singe na mayen sipea pange ke mama ilo surek magune mana na sin priest ka saints ma enene kinurek ma edalara ye na ke ye a Christ ilta kapel si fanna orela Utyak nara Christ is our perfect representative. He's on our side at God's side tingena. He's there now, always available. Na orela pacl kifos limegos kilongolaigos mo orel the better priest sila. Kalman pa kimet tolfalat lang metchu elutyak na inen matal na matal ke ye nakewa elu shran kosho. A Christ ilte utyakin kisya kanal si vena kipel pakanten. Unlike the priest, Christ did not offer himself again and again like an earthly priest. When earthly priest ke dalutyak na ke most holy place and matal na matal siya na dalus ko meshake kosho year after year. Ye na ke ye. A Christ pagkatitang pel si fan na. Napafos ng ulong ko shrakla, mayin fa na o inge, ilakan kayo pel pes, iki mutawaek rekla fela miya. El tiara o inge ki apkran siya flavela, el sikya ki pel si fan na, mayak falye pel na kayo inela makuluk, el si fena kisyakan la. Evin kat Christ Ora me kisela in oana pattern jike uleng mata na kalmen pa enalan mise die again and again nara pa shipeshira kena shipin Christ sacrifice silal nge elafaka na lan mise vinsak singe ke oyese na pangat pelsi mael shamtek covenant sa singe na pangan pena persima akketeyac la elpa may kisye sima me wimit na kilta karela o yesinge ilta karela for all time and by doing so has removed the power of sin forever. Now sin is more than just cover, it is obliterated. Kalman ba mankinyak le nanak manas emal kinyak le. Siya uskat min gifas ng ulit kosh. Akiya kita kay siya mo din misya pelsi nata ko aylos ba nananggayak sinkat was ng ulit kosh. Inoya siya na inge Christ oye pesife na kisya ka na la pelsi inela makuluklan met pas ela fasifel sikyak pelsi akliyo Deta ilan sivil orek mag kimakuluk ay da molelos siya sanel. Kat kaisim davin vela kadita kat kalim ke. Each person lives on earth and then dies only one. Na ke writer single vaka tukun misya singen na metako comes judgment no nan katakatako. Lensi kat na kayo tuyetan kat. Na kat ma lalal fungi ke misya molyak lan Christ. Kat ma lalal fungi ke Christ ar fin shaklash. Kat ma itlalal fungi mapangmang Christian Christ-like. Know that just as death and judgment are certain, so it is their hope. Kat neta maingi. Nage arsh misya si artanan kata ko na kadita pela art fin shaklash. Fin wangan fin shaklash kati lalal fungike kadet temtain singe kadet wiluti. Paila met na kayo mano singe physically emisya. But Christ did only once as a sacrifice to take away the sins of many so that we would not have to die spiritually.
pangasi mga kuminali na loeng nage sacrifice si ka nagkikisya ka na lasifya na si lalnge. Christ's sacrifice was the turning point in history. Nara akalimi nage completeness finality si ke kisya ka na si lalnge. Nagkika tram kin mo ilora lao yesing for everyone. Kalman bakalim ke iprulu of Asia. All humanity. Bak mo ekatli Jesus. Taureklen pa si siya ligilibu fen na kikatin bel. Takilang lang kat. Ilan misya ke met na kewa. Inge katlila akketeyac elkisi tevrolan wolacna esanak ben misya siya elkeyoke. Jesus went to heaven and likewise will come again. Kershipen misya lala el take care of sin completely and finally. El at tatakalan julpatakalan to deal with sin. Orek masya safladar. The work was finished. Masikyaka instead, at his second coming, he will bring salvation to all those who are eagerly waiting for him. Leusi molala na selos. Akosten mamta tawi et tapna takalala. Naletaka. Nalefakalim your full benefits ke mulilasing. Kat na kayo ma ala na pacl in siya akollah waiting for him conveys a warning. Remind the readers to remain faithful to Christ during their time of testing, persecution on earth. Namange ara kikat mata tapan ako pray with supplication. Ito warnings kasi sign makalimye ki makastan kada kalimye. El takay nakes makunye kat mwet na kayo mariti ki kastan kat nge kadin mata na tuku fin mapaiswasala. Na mayin prepare si mataka pa. During this time, katramram can get testing and persecution on hurt. Na mga sikiyak pa na sinlem pa akalimya ke meto akos fasakos, meto akos fasitkos, meto akos fasingaw. Pero ma testing, persecution finfella ta kana shares, kat isang emotion la sa book, akong vinli fastolo mga side yangan, keyword sigan vak mo, masamos la vak oinge. Kalmeyan pa, pero mga tsun kain o yange, kadin kain river. Nage makastan kata akalimyin pa metoplasyo. Pero ipsi may tabangan, mga kaganasin limsilipan ng kake, nang afasnamet ke me o yesyak lungan mat kakipus nga alfas sinagakos. Limsilipan, pero nga nakaganasyon, kumash. Tingin kong gulomalap ki ipsi may ngan ale me aliye penake Philippai tolu longol tatas luosingal tolu kum etaka belche everyone will bow down to this. Leflokin te shilbe leflokin nananka na toko yang king of king. Letakan toko shai sibang. Na kumta gara lutingan kataka akketeyac mante tuste ntai klitu kapashi relevancy lake kakunokon na ke ipse metingan. Pangesal chi makat salainya na mitlas kusai ipsiak lu daswan na kenge lay kwaye pen katin taka arakunokon ke witna fonchingan die la pie ta line of gana ke malituching atigin compartment na ke ipsiak lu ngan kuno malap ke me akketeyac wo na ke pelching. Well, glamalap, Mr. Gadar ke iplusin nga ulingin na ba Pangan fortune na ako siya. Okay, kahit kat metigat som na ke asam kun la masimalimil lang pelsin na sin na kewa. Meti Christ ta kaya kat sam kun ni alen na shame na ingatla.
Elos rekmagen magiselalos kan rekmagen shake kosru. Until Christ, animal sacrifices took place year after year on the Day of Atonement. Padal rekmagen nagelainin me ela makulukya. Siya lenin ela makulukya agas makin yelos kema the people of their killed. Kema ma safal milos palakin mo idel den na agostin na kaya. Now, in the new covenant between God and his people, God promises that he will remember our sins no more because of Christ's one-time sacrifice. Now, you the fact. Now, the key dispensation ke grace nge, ke new covenant, when dispensation met ke masaba. Na masing ikade lo leila, pa masing akaliming elet desvil pe sam. Makuluklas kirsipen Christ when nata del tako orela o yesing mi je vin saksing kirs maspen makuluklas. Na ke ramnam kunjak na ke ipusngal fasin ke luan vakla masaplan matua dia sie mejikaja kalem ka she was ne ke mana pai na kalme pa masel temporary na la masina ma in akketeyac mawosha likiyac in belfasha el shishki magana foreshadow imazima woligi maitako kanin ki sesi fan na rekpel na kaywa ye na ke maing masabat ye kainak si wasila mwetsia ra mwekise inge talosin fototo na sinkat na fasak luo singe fakla mwetsia alu na sinkat fan na nasnasla Kailos van de nasnasla na paye Digi makuluklalos, elos lakan tiya si fil, pala mayatan makuluk, na kainin kisya na kay wetui, tiya si fil beurek. Catching this fact that the whole system in the law of Moses simply offer a shadow. Masima nan shishknya, masima lulia masya fataka. Nara shamram kun na ke the reality of the good things are the new covenant makalemia katuti masing tari peki me o yesing ka tramram kun na ke ipru ay gar fasinga na ke lua mata ka ke na ke o ye mata ka ke pa ARC direct access slash ngena nga kom te should be ustaga na run prisa kat siwos na ngadalik na pray na singat fakulola katena wishun me earthquake kadanin fong masikyak ke natural disaster nge. Sipehan ba ke dispensation of law siya the law was not the final plan. If it was never able to provide perfect cleansing from sin. El te na takay naknas na sila ba kalimyak kifasing Mwet siya alun sinkat funa nasnas na pailiki makuluklalo sila sa kante si feedback pala maitan makuluk kain mangen. Nara funa me pangan final plan siya Lakanarela it could have made people perfect. Dahil dinin na ka nara kaya na kayawa o yesi madalara makatuti kaya they would have stopped. Elos ma alu lakan aknas na siyak lepe. Lakan guilt feeling la dala wangin lepe. Na maasinga nakalimi ke dispensation ke maasi oye si madalo El akalimi la it proved their inability to purify worship. Kain remove their guilt. Kain orela oye si mailo sin toto yang liki na medan sin kata. Na meka norela, only Christ's sacrifice can purify people once all time. Na paipruya singa lufak mo ke Christ il fash. Sasalom nuknuk siya, Utyak na inen matal namtal ke pel si fan na inakfal ye pel na kaywa, el tiya na ushain neni kasak shan kya mukul mo kisya.
akeshal sifena el esinasish molila mapatan. Only Christ can remove the guilt from sin. As guilt offering dalara tajakta. Only Christ can remove that guilt from sin. Na sang nasil dal clean conscious. Pacl yakipruya vasingalakot fakla. Fine paye. Na lapaka yokien masan Christ ekainara. Eliselang si fena na sinkat. Na si makise si was. Ke ngon siya mapatpat. Ngon siya mul mapatpat. Shal eknas na sila na naknakay walas tagi. Alya luwangan sipe. Takat faklansa pa kat mol. Napangan me matakain akketeyac na siske me. Ipsiak tunga ki fas sielu. Na mayakes makin si meta tagala. Kikise or kiyena kaywa. Mayakes makin ya meta ki makuluklalos. Mayan shan kya mukul. Nani tiya kay nila makuluk. Narigat samram kinda ki reputation si ma telerap pinganalin. Ka fin pa na ki pelsin yesi na ki inila makuluklalosa. Na ki may kasi ma elosara. Mana insang hakes makin yelos. May nakes makin ya meta ki makuluklalosa. Pangan si pesya. Enjoy ye akketeyac. It is not possible for the blood of the bulls and goats to take away sins. Then ako shaki kao kaneni inanaknas na sila. Mange me tekain ela makuluk lalosa for life. Shaki Jesus Christ mo fun na. Now let me siliban baka ipsiak luwa. Nashoot na yung mga akollah nag-ipsiak tolu. Mayta ka perfect sacrifice yun. Kaya gulong la palle ipsiak long ang taga pena repeat mas yung taga ke me absolute necessity siya na ke me a better sacrifice, better tabernacle siya na siya better priest siya ke me sapta ya fos me long tolu na ke long wal ko skip siya meta. El absolute necessity siya ang taga na ke kumakkalimita shan Jesus Christ mo kayo na ipsiak long ang taga akalimila weakness lan sacrificing and ko me pa fact na ge pel na gawa lo siya na me kalwinina o iya si masang nas na si makulukla that's the weakness reputation man finger tagal na ge si fel na lap si ke weakness once for all Christ once for all sacrificing and ten na si kalwinia min pangan perfect si ma taga kalim na me kumakkalimia ke ipsiak tolungan ka do ke ipsiak lungan pa reminder singan reputation reminder that's the weakness of the all sacrificial system masinga tisip beto kanina in kalwanya when Jesus Christ lakfonya la pelchifan once for all na dena na remind niya sins la man el nanak no fon na usta na kekalya klala kel misya past, present, and future sin have been consumed by blood of Jesus Christ. Ako malab, should pala kung fact namin nag-aktolo ako. Kulo titin. Well, malab, iptolu katsum na kemet. Maski prusingal, vasingal singis ngalakos, tamet tigan vas na meta. Ngan kaksakin kat came, ngayon na kumbe kuminsapan siya liya wiki. Ipsiak tolu nga, na kumme pacl na. Nara, samram kun deke Christ servant. Oh, tu imagine nga usia unsuko ha. In mga kain me matawin na ki na naksingin na akako sa takate slagin kapas ya. Kafi no mi angan Klo malap ke magas magindi ya kyan. Klo. Nara katsum na ki pasingal siya singan. Na mistili pan fact mo metol na kaywalan matua elosara orek makunelos ten na kaywa. Era kainin kisesi na pel na kaywa. Tajak tamay kisenge tiya na kain ila makuluko. Masima authorland ipru again me continues to draw together
Den orella me slag en argument jilalnge na argument jilalnge so mutawaek ke orek malan me prisnge ke me uleng mata siya na lang a priest's work was never done. En jamnon kena siya los marik magin shine Kosrae. In fact, he would perform the same ritual and sacrifices repetitively. Na pa repetition siya makalami ke ipsiak dua. Na ara kita ka na siya edalorela bangak example kin Paing ang afin kain usia ipsing. Na siya masamsam kin niya kaya pa sin offering madalora pa me kisya na ke inkain na ke makluklalo sa na katsamsam kin mas yok na lemisli pa nilakta yan siya ke sin offering singe. Petsya siya mataka ke sin offering singe pa Christ inge na el sin bearer siya. Met sin for us. Na let me silipan konfin ka pain me reading na siya skelo koren de migos tungol siya inakketeyac kalmen faxingen. Na fin ko akollah ko makalemi. Na pangan o yesi ma men pangan siya men our sin offering, trespass offering, eldaka inkain me speak of sin against others and the injury sins does. Matakay na kalemi nakimakulu ka na nakimakulu makatorelangan. Matakate anan kantayak ka na fishek penasin mwet na para fakla inina inash amenorik leke. Na trespass offering pe basima losorek makine. Samsam kun nage makulu ka in plural. Ma sikyak na sin mweta. Alana yok. Petsya singan. Inta kain orela damage makuluk ni orela. Pangan kata mama samsam kun yak nage oye ma prisnge repetitively. Nara ke kisya lalos ngan. Let me see liban nguna fasi mga sinsya ke luo koren ni mikot longo siya min kom samsam kun panga ke. Namin pangan we burn offering, peace offering, na aspe kainin may kisya saya masum na ke crane offering, ka string offering. Mange nga usina na kalimila pangan mama kata matoinge fong ke tajakta. La me dalorek magin ka me dalor good not. El tekanorela. None of this ritual or sacrifices could ultimately remove the people's sins. Napa ngayon masye. Nara me takan ke fasyak singalung efak mo Christ elar kisya si fan na nagimakuluk siya mana nito na el mata ke lepo leyo sin kadingin na el in their seat contrast na ke oye si malos nara lemon la pensi fan na pa kalimiyak mo Christ priestly service na para priestly Christ service pa si facing ngayon. Christ priestly service require only a single offering. Ete taka ke sin ka meal ka burn ka ana sisin mangan may offering si malus taka himself. Elafo ka na la si fena ke maulala. Pelsi fan na one time for the sins of humanity. At that point, ke pelsi is do this. Rek malalan shafla. Toena ke elos na fong matola. Na ingi na me shafla ke shafla he took his rightful seat at God's right hand. Na masima author si ke prungas ke akalim na si ke in kain akalim ye position sema lemel sholla na ke ka oya sema me el falokya kin kain mata ke God's right hand singe. Na para David ke me si sam malngel fak ke sam si uksinge el fosilang LEUM GOD et toko shasya el sulela. LEUM GOD el fak na sin toko sha LEUM lak motasiskia leyot
Neke nga filia met lokalaklom yep yenium. Na inge nage som nage argument siya nage factualan mwet si mas na ibrunga el dakain sham kun tari me samsugonge na katfini papena takate me iprushut bena me urek magun el vakma when el kal me kalem wulan alan God elamal oepen alaman God el shuke fela ko shauke kalan gaslal tuku nila tarin genik in the nakmunaski makuluklan meta el matain ka shauke lebo leyot sin God siya katang siya kalena Kadil tiena fakna sin katena sin nubu fen lal mata lebo leyot sik deposition silan lemngan nelubu fen lan God el den amal elosin mata lebo leyot sil neke na nga fulia met lokalaklom in may longon yan niyom. Na para akademia gratis sil met tulfalet lash. Kalmen mana kayo makat fucking pa asya met tulfalet oingi lash siya matale po leyot kitron lan kat faleten ang kasaw. In akademia la masima win kulo siya fanan din kat ni urela kasi kanan lang completely satisfactory. Tena ina jud pe kalwania ko yesimalala. Na ora lemata it will remain seated. Lemata na en simalim ka den fakten mata lepo leyot sil. Nike na second makalemia ino yesi na inge kraisi loye be si fena kiseka na lapel si. Inela makuluklan met pespes. Ele fasifil sikiak pel si akluo. Dia Thailand si filorek makimakuluk. Na pangayan si anji koma inta molelus te siya sanel. O yenge katita la me kat metalal fungia me ashish. Nara pa taga na siya fa singal dolu. Singal akos takat kain rest in Christ. El matawe sano bel si makatelera ta metlokaloklaline oana sima melang nilal. Since that time, Christ waits until his enemies are humble. Napakalimia ke iprusiya fa singal dolu fakla katiel na fakna sin katena sin de bufenlan. Mata lepo layo chik. Christ pa mentas lepo layo chela. Na gaya ke David el je samse oks fa sesinga inakalimila lem kadil takosha sen sulela. Samsam kunti says. Menefo because Christ paid the penalty for our sins. En mole la tari, molo shema insang mole la makuluklasha. Akketeyac lemnister lipanekaya. Ushushe, metshema kitela ushushe eninain mise. Ke oye mata she, koshosko eninain envaki for another life. Christ el lafukanalla. Inorala o yesing na sikom. Christ paid the penalty for our sin. And by one offering, he perfected forever all those he is making holy. Nasiyalos na kayo may lorela. In kain tuyetan ka kimatal. Nara pa nang kasing kita ko, believers are perfected. Kaya oye si malimil rela kaya ka nala silal nga May indel tal oana new creation siya. Siya katel liye mamatal. Na katfani infali naksafila. Inakalim yilakat. We are saved by God's grace. Katne Mola galang bakit nan ka at tasak ta katsak na ininain me pangay ara ip ko na siya kap na lang ke crowd processing mga ko minarapa pangakalimi ke siya claim deliberately applying scripture to all areas of our life
Megat kan rek magin kasan kat kan sang kashakat ke molin lalal fungi lasha. In mo akikat ke o yes ke self control ke discipline makalim mo pangan sifac nga na. Na mayen o yes man the ka pa ke discipline jingan na guide and Christ provide by giving God's control of our desires and goals. Na mayen in ka nu si matayang si en ka nu si control jilash kadin kain akilin la ashma ita ka makatpangon mo katlang si ta kadin lila kat finara kat papale ashke men manage wa makataral wangin ke te malal Aksefin nag-iipsiak lung efakla, akto lung efakla, ke may kisya si fan na lang siya sila nito siyak na sa sikatari likimakuluk. Na bela nga flok na irum na misilipan kiipsiak ako tolungan, na ipsi fan na lala, na nga fasi unsakongan, klamalap. Bela ako na siyum. Digin kung kunaman la, pala ipsi med ipsiak luwa, taga usya na pa ela, Jesus magana ba perfect sacrifice siya. Na nga kung mo siya nga, kat matalal finga, kat taga na kaya masing ite pa, ak nas na siya kla, ak siya siya kat on a daily base, na kaya ako stain lasha. Kat sun na phone nila, on this side of life, kaya siya namta kaya sinful nature siya ma, na katin taga nakatang laki, wana makalam yung kaslan kat, katin sang kaslan katin pain kat kaya mo siya. Ako stain na kaya oyalan kat. Na mga faka na kaya, siya namta kaya, sukosoklan ka, kapon na kaya, may sukosoklan fela siya, makuluklan fela siya. Kung tika imperfect yourself, when in which was fin fela siya, para utyak a perfect sacrifice siya, pang atonement siya, taga kaya sacrificial, temporary, weak sacrificial system siya, kaya masapal Moses ka, may matulfulat Israel, Aaron, Utyak natal. That was just foreshadowing mas may taga, nag-phone la, fact that Jesus pa, perfect sacrifice siya, fell on the phone na kapas na kaya, Elohim's atonement siya. Pangakwak siya Old Testament liftika siya. You got to approach God His way. In the New Covenant, best sacrifice ka, sacrifice siya what made ang perfect sacrifice niya pa Jesus Christ. If you come to out your role, kung may siya. That's it. That's it. That's it the bottom line. In ganigin mo ko fan na taga afon niya klagal Jesus Christ once for all. Nanak na fon na past, present, future sin. Naramasin yok siya. May check nam taga sigosok lang fella, long gas nga when pa dispensation of grace siya kadaskan. Katin follow through Jesus Christ. Pagka o yasingan pa putting our faith in Him. Ito la, manakayawa makadarakulo in the past, present, and future, nangyagyak perfect sacrifice siya. La once for all. Pwede si fun. Makulong kayo fella. Masista ka silpagay na kadin siya siya. Mesi maitin, nanapnas na kaya, katsong na kaya maktoli, fostong walgos ng ulya. Masi fun na perfect lamb sugo ko. Atonement siya, finality siya kaya perfect, may sacrifice siya kaya Jesus Christ nga ite pa tilalal fungi. Na tilalal fungi siya nga, kolgat na kaya me siya. We gotta come to Him. If you got take that's all you can like me siya siya. Aro, if you get so much like a siya ka ako na usip na ate siya kadin. This is the implied cast that we need to stay firm. Kaya tigin na taga ako tayo siya aka ako na. May akketeyac kas mo lang kaptagay na akketeyac akas makinyegan. Kadin for lao yakingin. Kulo malap tigin kepel siya lang. Nga flow ko not confess na kay siya ako na. Well, vel siya siya unso ko ngayon ingashakat. Evineko na nga patakak sa filan ke implication si mamfakngan. Evineko ason ko sa pa mata ka check na walila kate me siya ke baka infal na ke
makatrek magana. Kulo with that pangan. Ah, Pangan chi. bye Wes ba. kulo nisla si saklo. Kal digin nga isla. Makan long ke background man. Kaksakin ke Mwe Utyak filen Washington ka Seattle ngalgie na kusindie mwet ngan ngano la point singe. Tingale Mr. Liban mo na ba faka karorek malan kata misinge. Kosma yakon nge takalo wasin kan sa comments lo nge takeni penalasha 85 akke ka chisin siye. Na masima yoko pa kadin te tui ke praia ke ben mamash nge. Na se uskat me na ke me kasi kung fucking na hal Mr. Liban implication Implied okay implication now. man fakata shike me tiga vast meta nan sekwe Ma kadita dari sikiak ta tena shimne. We know it's fakia kadita ta tena shimne. When I it implies task. Mga shimne kadita ito singane move us into something nagya. If in pay pangantikin lo mala usen sis kadin tu ko ke pangan. lal fung ilasha na pang singa ta ka na ke call to preserve persevere call to persevere pag Persevere. singa Now. bagong from gangan nara me
Anjud ben afaklo malap dawa ke kadi kesta ke onlal namlı lasan ngali bela kum taka damdali aiko ka kasha lowos ash bana ke ngakalmi on makum dali chinga na kadnak sa fila mo ti chinga isaklok Allah isaklok saklok ay na si technician and dara mga ramram ay muna naki call to persevere chinga na ita ka kimuliti chinga ita ke sapta singa ke sapta singa ul first singa lalkosh usena si kum nga kumindi na pa superiority lang katfalete na ke oye si matso mota lepo leyo turin kat papa in their seat kesha na ke kadita oye si nga nara nga fakla first singa ke sapta singa first singa lalkosh na ita si hipsyak luo kat fine tafula ke Mwe Read chinga ba first singa liya na ke sapta singa tolu longol mekosh Paing si mataka na ke developing the church responsibility in me to live in faith. Nara niki pelsi makatliya la author siya matin academia class siya dogmatically ikan men dogmatically ba inala na kalim ke lada lal po lal fakke sanas ko mitlal ngan atin academia ke pro. Nara fak inge lela katin kalakyang na rin kat nage perseverance yengen ke mainge matwiagin lalal fungi ashiko klashing in Utyak ne inen matal na matal ben Michelan Jesus likiyac na shin genik sasya shin genik nage mol masastalun lushdusye au ke manol si fena narakat finli through his death on our behalf, kelso mi sekesh besha. Inge na kat matlalalfungi can boldly enter heaven's most holy place. Makesh bevaka because of the blood of Jesus. Makesh saror lake. When kulose fan na natal. Namweta ne ke foreshadow ke Kosrae, kay ke foreshadow be ke shakel ay sigate el tena en wo ke finon moria when shash ke Jesus Christ ngem ke na payo si access last na ke heavenly sanctuary e kaya ko chamram be ke cleansing of the sanctuary nara art free access last na singat mayin kat el na kula na Christ then matalepo leyot lal Aname as a high priest in this heavenly sanctuary. Okay, when natal siya mata siskelin interceding kain sham kesh na sinkat papa el bafalek shakel te shake metropolash polel mate shake te Barnabas te Silas ka shake si church ka fuga na paano nga may luto da sulba na pangon ka taga superiority lang Christ. Nga kung vinashki alu siya mo anak indak falat sila mo tsupola siya nga te fakin akuluki kada masala when Christ is superiority shakel pasor lake siya nara usiya encouragement siya nagipolness siya lash nga mayan ke oye mata siya. Tasilia ki kosh lagi siya bin curtain siya. Ki Tempul siya. Na curtain siya nga which had replaced the tabernacle. El miselik na from top to the bottom. Bakal miya ki mark singal mi gusto yung lalkos. Kung kan liya na kepel si malising miselik unveiling the glorious reality that believers now have free access to God. Kung they should be, ana kumin, matawa, anayin,
we can pray na sil ka me. Kalalong pray lag. Mayen kung vinmod ka, when kulo siya fun na natal, by means of his death, Jesus opened a new life-giving way. Na pakalimia kit John, singalakos fason gos, Jesus il taboko lefak, nga paingenik, epaye, emol, wangin met som na yurin baba, vintyaking nga. Nga kinanan siya perspective siya nga din, alaloyang naging matara. When kat finialo na sin mwet kakpalat yung mwet alagay katalo na sin Jesus Christ. Na sampe simal faka pa. Kadinte falela malan fel in the fastigi mala chuk met tokshalan gat. Uskat min ge faslangol siye. Ors mwet tol falet siya lasya mata makunel pain lemi lom sin katin kasha. Nara matolu pa ito ka na siyashki o yes nga. Focus na kumit Christina kadin alaloeng na ke kadin likiya lalal fungi lasya ingat akluo kadin lalal fungi ke mol siya mat lalal fungi ke mi siya mol yak katang na magluklan fela so ek na rin kat papa naktolu pakalimia kadin lang sisisin siya. Na mayen, oye singe pangon kat matlalal fungi. Inash kapashlas na sin I priest singe. I priest singe makachano ge batsisiyas. Mayen inge na kat kansom si wasos neron. Nara author singe, elakayakat kadin taka na ke presence, na kikata ka na ke presence ke oye singe mangay na nyorospe. In pain nakum lakum na sila. In the half-hearted. Nakadin karingin motives lasha. Na di sam kikacham ke pure impurities. In very, very pure niceness. Hindi pe me anayin naman tafo. Na kasi mga kiusin na kaya pa. Akfalet lakum na sila, sincere worship, genuine worship. Masingan ni Nash. Akluo, nga ako min fully trusting him. Nga ako min neksheni na likiyac kayan na lalfungi larasin. Mayin anak yung akkalamia, Christian can approach God boldly now, free from guilt because of the work that was finished by Christ on the cross. Inge nakatkansom na yun God without doubting, wangin alala, trusting that He will hear and answer us. Mga nansirs. Na wangin na nakikos nga ka evil consciences, mayen shakel, aknas na sikat tadari. Kadinurek magan language, narrative and sacrificial language. Inalan nesnes, pafak mo, fine paye, nga kum nalal fungikik, Shake Christ. Nagki-covenant sa siya singe. Nakataknas na siyakle. Finepay na lapaka yokyen masan Christ ekay na ro. Mayan ifo, Elisya lang si Fena na sinkat. O na si may kisya si was. Kingon siya mul mabat-bat. Shal aknas na sila na naknakewa. Lastigi alyalu. Wangan sipe, takat fakalan sa bakat. Masigan siya naligi o yamata si Madalrik Makin. Masya tena, orala me in Islamic conscious ke killed las ka kanin mangan. Na masya ko ba kanin tala manos aknas na siyak nagikof. Masya na kalemye la immaturity of an external action, ma kikat esam ke aknas na sa era ni atalik na tala mutawaek in long nangako mutawaek aknas na sinkat moving outward. Napangan may ekalim ke. Nara kikat aroingen na katkain ala na fakko ke maing ilala katin kalak yang na rin kat ke inse paye lalfungi paye
Kinsia siya aknas na siyak na tari liki oyekuluk, mano siya olyak na tari ke kofnasnes. Lila ka din, shukena ka finjaksi siya kat faka kinge, may kat kain nalalfungila, katile or oana mail olila ke. Faithfulness ng kat singe. Nara, kat met mariti ka lipsya makalim yinge. Kadinala likiyac lalfungi me lasha yurin kat papa. Mayen kat eken Utyak tari eken matlalalfungi. Nagat lalfungi nga kat confess. Ke makraisel rela ke misya molyak lala. Nara me nga kumintena man kan laki ulelalan kat. Kadineta faithful. Malfaka esikyak. We know that what he promised will come to pass. Fale naksafi vak malila ka din arulena nan kage siyesin siye. Akesha ina kalimil lang silas na sin siyesin siye. Enara mawo. Lila ka din tiya fulek taga din lash. Nagibelin me, halu. O nagikatamu itara. Ka din nakaya siyesin siye yok ligimit. O nakosliye talin nan lemap karan me. Kashin akketeyac to stimulate us strongly, arouse our belief. In moklikat siya kadin kain, alena kasas na yun kat. Nara mata ka na siske oye singe ke samsam kin na ke sisin singe ya. Kadin alena sike kadin kain fellowship yun matlili matlala. Na masi dakuan ba katinara mawo insan kasha matwiyas. Na ensi matakana shish inaksafiyeng fact mo, believer also must not neglect meeting together. Aspel ma matlalalfung yanan ka mo, nga som ta nga fo siya kirin matlalalfung isayeng, makain na nakikanda ka. Nara kadin tala, kadin nga talipit siya sige solsing ke me platoon siya ta kayo ni fasya. Fin siya ta faile, le target enemy siya. Lan siya, manil siya kluklena. Nara, believer must encourage and warn each other. Oyenge, the words reveal that Christians are responsible for each other. Now, the Mr. Lipan, naging fasafla siya, kat akketeyac makadakketeyac kaya natari na kat sumwiyalu in the rough shoulder, we matlalalfung iwiyas na ay penagyatta kakiltu siya in kan siya sin siya. Mato na noon, usma kasa siya sin kasa meta mange kaywan sikyak. Oye si mareklakat kaya pakadin allen our fellowship with one another. Paing si sa flashe, belang flock in the room, takataka akalemiki may si kapasing glomala. Well, exhortation je mataga ke fos mongol luna ke mongol mekos nganin kadina tuku ke lalalfung lasha. First century Jewish Christian ma persecuted ngan pape nakadash ke miseng kadash ke elia ma metataga mo wana nakulu ke lalalfung lasha tasak ta pelchi makadokala akwaki ke kasmol lan gada kada flokin ke kaslan magain I think atli every sapton gosh all in time president tali me equipment lan soldier roman if ingat liet na defensive weapon lime gosh na offensive weapon si fan pa laman na ke cutlass ta na ke defensive weapon system ngan ba el ta na ke me mas mapailan god she was lan god me Paing wo lalal fungye me lango actually ma elarangan pa kaslan god pa cutlassing now kada fully cannot go offensive in fact kas wala na ma exhortation jinga taga ke
Evin kat nigin kanon Genesis nike Revelation. Pange masimakat in na kanina loin na kaya. If we are in the fight, why not? Ela tigin lamang na petun as a me formation lan army ngay katin tula ko ke kaslan katula in kalan sa bakat kadin na pa kanin nukewa ko ke kaslan God. Pange masing pange exhortation si may ka katien na ke Rome saptal ko sibe ibron ko Colossi saptal yudan na kade me okala faga ke pa transformation si na ke atonement si pa taga na ke issues lan ngan iliyak na ingat na ngan si may iliyak na ingat na ukas ka tiyak yung anas nga pa usi reveal Genesis na ke Revelation relationship siya ngayon establish. Jesus perfect sacrifice likiyac me little siya nga kating come boldly to the throne of grace. Ikekta na si kontari. Wangin na pa may nagadin sang sitan ng tulokin kat ke oya may nagadin fast kaya nga tuku kilalalifungi. Just like those first century Jewish Christian telling they fall back na get Judaism movement si ma ilostagak may Christian na gadin tuku poly in the 21st century ka fashionament na ke in fact mawala na silang kat nga. Pamitan ta ka mawala. Pangake silang kat nga. Na vin ko mas kesro silang me fela si maliban katigin tres kal ka metlat ngina kay watam ta ke meta pang mata ka na ke malutu chingen ta kalamela evin deis perfect sacrifice sigal Jesus Christ nga kumemi siya weapon na talik na din nataleran mas sifena sigerin utyak na ke and matal na matal usmalaw sifena you cannot come on your own na kaya presence lang God. You have to come His way. Akalimyak na pa kaya all sacrificial systems in akalim. Approach me mar from ganyan kaya liftigas nga taga from ganyan kaya pruyas singaw na phone na kaya siya Jesus Christ. And the only way you can approach the glory of God is through John 14:6. Jesus magayin. Nagadin alle loin na kaya matalal fungi evinash mo chimashat nam tasiskum ta kapas na kaya chikosyo lanfel mo Kosrae ka nepur why na siya kung proy ka mo chingan kung na ministry proy God long proy na siya lusalal fungi leikas in fukulya kinsiyan mo chingan sa na kaya gospel chingan why na mo proy kay ngash ka mo siya ngin na nga kimdanan chingan fakak wala na silang God nga. Pai daga ke siam yang alon kos magada daga kaksakin God lutu. We malutu chike pite. In daga akyokye ipa kos matikin treskal daga akketeyac. The perfect sacrifice. Yok na pa sipe. Kaya kat mutakya me wala na lang God. It's implies that mange movie ngan God movie kat kadin tetuin samon mange wala na silang God nga. Katako ka din sumnang kasaw. Mon mapatpat. Just think about that. That's just so much. Nanak na nga ni Tanya Elialasfella. What are we going through right now? If you come nan ko, kaya glory si may tagang Tanya na phone na may Elialasfella. Never mind this world. I'm in this world but not of this world. Jesus el aki en kanik singa nukwel nga ukwel en mamang nga nilosya kya sa pinkasa nga siya masya sin kasaw pang exhortation taga ke me implication si mataga ke wala na perfect sacrifice si mau si mon mapatpatsin na si kumitlad from here. So we're moving forward ke present leadership lang ngon madalin usi kalam si ke Genesis ni Revelation ka din o kala ke molin lalad fun lasra siya masya sin kasaw tesilpe showing na ke sam from postelan mwet when perfect sacrificing pa Jesus Christ pa I priest lashing na el intercede el el nanak na fun na what we are going through life inge na ke mol lasra he went through everything katin lan set the example katin lalal fun lai God faithful siya
kat kan lalal fungalal. Rasya kay nesla nothing can replace this once for all perfect sacrifice. Jesus Christ pang ako mininayin mo ulising. Ako lang malap kaya kati uwo matagakel. Tikin tres kali nga kada flow nang dandagal na kay may singa. Nakatsum na kaya po kaming kalya. Tikin tres kali kung kulang malap kaya akketeyac uwo. I'm on mute. Oksistaklo nga kinakalamira tukun nga tarya nga sut na jungun nakalan met puyas ngayon. Na nagkifaksilong piya nga kikataka nagkikapa siya nga nakatlong inakay siya nga siya mahal doon lagi malitut siya nga pa pel siya ma kumfin esulbe palakin ma kum mutawaek patatatlayin na lalfong iloman ka tafael kumot kuma kum me ana kumin lostiki kat papa naksinsiyak siya ma kuminakilin na pa kimat siskungan siya los mukuile inge asikum faksilalam siya liban ay fakla mwet para tanji ni kan jamra makipray lalos nara ana king akkalimi be kaya ki pol el fakke en mutapray ni lashwelange ngamata paray ki usne matili matlala ana ngan we ko usna in fellowship singe nalila na sikum ako min me naknasloeng na ki malutut singe men kikatloeng na ki kapa singe yatan na ikek lang ako min di me Holy of holy singe. Chia sili kesta tari katli. Ito ko relash kasak si tari. Nara, lelan siya din kain ale mindful ke makataka na kaya ngayon kain me lutut kun. Nalalfungi kun la me. Malole lang promise lala likiyac. Nangama pange ma ashiru ko limster lipan. In fact, we kung fact kulon sin matwias ma metaka nga Alana yokshipin da kalalo sa kadin kansisin siki kastan katna. Ngat siya makatash kaya nga. Alana akketeyac kadin ito ki me. La kikata pakanak malutut na kisandria na kanita ko akketeyac kaya Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday na kisyati kay kasi kunokon nga tanakat me ito na pala faga relevancy kakapasl. Na nga Paing unjaftas ko mga lang si delkin I guess that ke onsugolan damlaji damdaji wiyash nge na kaliye ben ki mesugo onlalos nge in usye ben asish me na naklash ka din kasha ke mamakat enchi makat sham kun nge na ke siti sing
lulap ke onsukoma tamlel asan damdal yaiko yaklangen asyesh Sipe perspective na kayo makataas kaya na nganak siya fiye mga sige nga nakali alam Mr. Liban. Komli masingi nga wifa ke kastan ka daga charong ke inward outward. Kumita ke wayan mo laga nga share na siya. Simit may ta na pa mo laga pakom. Kingali video siya nga ilos nga tagay niyon nga Akkalemi na siyesla mukula shin papsa ko kesa shin matayin kiyesa. Nara mafakin na kela musingi nga siya nga sham na shin dalik mukulu na dik nga nga tes nga lang nga falela mayen nga konekta masima nga inanarapa nga findiang matayin kiyaka siya nga tinaliyang metwo. Kastan ka di kilyale ngan kan diyak worth lala. Na siap ka dette na kyalam ke o yesi ngani kim tan ke sa fast gikat findal sommet gikat. Ka fin pa mukul ta mo siya kumli mulin bayaka. Katekain nice scripture ngay na iniwas ka maton social inlom si shifena kat koflaurel. Na ala kyalam. Kung finlong harmony ke on ngay ala kashikat. Nagimit makampo siya nagayak selos. Kat malam si Metgi Mother's Day. Nangamta na nga siyam penasin taman mas. Elos mam dahin kaya fastigi. Tema fusheshi. Napayan ang kadin de shon mati o yange. Our kids are watching. Na metigi kat somnigi churu silim singe. Kasesh in Karen nagi gemat dutiya. Nakatekan palamiste singe. Napangay siya si pe mga alena insewo ke nga wiowos ke KahsInKol. Min nga kalen mga euros. Kosa tiya ke. En kayan met pe mga konok nge pangay mga lotela ke. Ngayon kinla. Taliktik nge kayan fact na sik mga alima kung mga sinapay mo tayo kiyo mo. Namin ke sikyak na sik ke nga mga ke setula siskak pangangon kum kaya nga kum saman oyelas ke kat pangon na kat ngut namulin lakak sikat ndake man sida nagi projekat le ako lola kat katangla inta kain wifa ke kastan kat nara alaf ko na sikngan kan ra testimony lakang atekan man kan lasin na mga maita ke mol lakang saplak ngan chuke bawal sanga man style fungi Nanga tulutia awayen da tapaklong. Nara el siyak sintan kia kay lange. Kung matay nga layla fakya.
Nara misenge makuluk si mata sikiyakin maslos. Ngali pakanden matanda kay dagat faisin tan kiyaka. Na kastal na siya lospa. Nimit falokin. Makuluk. Te malamin falokin. Nanamasi na mga bat magata. Faki ki nga syuke. Ang kaksakin gat ki nga kanwigom ki malutut siya Kulo malap ke kat ka invest na mit. Ke malutut siya nga syuke. Belang flokon na yurum. Na fakat kali ke praya. Kulo malap. Kaya tiging kulo malap. Metigi kong taga-proy nga, tikun na proy siya nga, siya kin pe, unso kong matikin ba kilal supay ma. Oh, wow, okay. Ngayon ang siya me kaya, inas pasta siya, rala pa penitiction siya kaya makatas kong. Iba na, main siya washing ang metigit na, basta lo toil, akollah, matlal nga choir taxi sa yun, tikun proy siya lumayan, nakadali penitiction, ma, ito karad, basta lo to, finance Central Texas. Kami tiget fat na kemasingan na ngayon wrap up na phone na ma akademia kelesin em tolu kadin fashion man pang platform siya magum aki ang kataga front load dia sianri ke mante na ipsiri ka kus magum rala pang kadin us kuno kon ke mante tus ke taga itu katli relevancy na ke ipakos ngan we me lesinem ngan na mitlas ngan pang lesinem maga tram kini kesta program siya na su slide singan taga rewind ya liye as you go along, kai seguno kon ngane to ka ip akos matik interest ka lakta inge na panga ipse meta absolute necessity singan ip strict tolu to ka ngan sapta ya first no tolu ga long lal ko singan ka te to ka rakuno kon ke me monte shamyang lon kos kum li ip akos ngan li la kapas fa ka mangan by Friday Saturday kum li shawno lalap singan na kum somwi wala Pastor William, Pastor Edward, Pastor Bennett Mayan, ko sarswayan, we liye kuno kon ko liye me aliw ni tawi ko liye pa na Sunday school lalosan. KahsInKol tikin tres kalel taga awi pel na kay wang ipsiak lu apangan improve sinyal fosin na kes akos luel akketeyac pa pangan nas taga na shida la ka ruwani replay slide ngon kun we pa na ukay fast ke week na phone jing nga ako lang ke maliti na wo mai taga ke sham yang non kos na ti interest ka la taga lutu ke siepite tolu singalal kos na galong lu kada cashin kada reni monte tuesday kuno kana nora ke tuesday when kum dali lieta na monte singe el strictly me sileyak lang ke shen rising anin taga met nakat fason ikweye ipakos nang ke kais siya kuno kon na interest kal fin saka baga din taga ke shen rite pel photo do team maka tram kin ke throughout the week nga ninu siya sermon sila katinalu med te rela summary ka summarize na phone makuno kon na ke litilom ke mante nga nin rela Sunday school siya na rela pe alu ni tawi metigi got sumuya alu locally ken en las Kosrae pangan fin saka met las Kosrae pangan shal mai takang na sil tigin tres kal nan tagale day by day kadin okya lam tana connected na ke kaslan kadin pel na kayo kat when first one mego sila kalemia kadin te flag in wialu lan mitlak na online ministry lo was mit Kosrae KahsInKol lo was ay taga pangan program pangan akollah lo son ta mit kum flag in sumna lilla sumna melem sumna tiafansiak sumna walang sumna utwa we mit klasngan ka sumna ponpe kuam we met klasngan me kaksakin God. Now with that being said, and taxi siya taga siya ginon nga pastor tolera benediction len na kay wife inas pastor siya example pastor Yeshua finan kuam ko pastor Kemski finan ponpe finas unso ko luga dal benediction dal sabay mapeka pastor penalas finan Seattle nga that siya Kashalan met na kay wife the long term from like taking interest kali nga ito na we're all on the same boat kat ke running siyan met ko try na kay wa katin focus na ke flock man lime Jesus Christ pangay mas mayok siya bay met lo malap Kashalan met na kay wa na ke pelsing nga kata sang bell na siya tigin na rela closing remark ke rela proy nakat ka na ke me online met syntax we benediction ngal pastor lo malap tigin lo malap ke pelo
Ay muna nga ala kaksakin relasi lungwen nga samna na sin machupo kolyesh ke oyesingan be na me nga mo kiko makalimye mingat pa satellite church pange oyesin mo tashke nge pakanden siya uma nga likiyac tu deng uskan daga wikat nga na story ke alu lash financiado lo na met branden met lash ma kan tunin ke gaslan genega go finne ke so se wiasnge sim bakalim yanasik dalik lut met lash mam dain lo maske men nga si fe nga orekma ke kaino yenge ke lo mononge pe go finne court ta sakta enchi mata kana sikke ba kadin de pangon magat being lonely eh gastan gadin daga na yosh komin dabangan pray alawo ta fin masing mai kashi kom nak mas click and like akalamin sin met wiasha kat ke medaka eh pengano len in gastan gat pasang ikesam tawaki mutawayan len lasha na bange fakla ko lemsiliban klo malap na sum ke akollah wolom kaksakin gat ke kaile sina sirskadin daka we met wiashne ke malutut mas misinge klo malap First med tigin na ke prayan kate kumpula malap. Inge nakateta kali at kanila siya. In fact, ko ke malutut siya fa onso ko malimistili pa siya ng kaya fa si Delkin dako. At pray. At si feel ba nakaksakin kum kat falat lash. Kaya matawen da kaya ni lash. Magat matayang na kaya. Katala na faksya vinsya ke kashalom. In wisya klash kem daw kinda kaya ni lash. Akketeyac na ke fasili klasha. Nanak manas lo sien vulwas kenuktukin meun lom. Erek makin kat. Katinge sapay katla. Amen.
While the Lord was distressed, those who got up, ceasing still and went to die, wiowos, or wiowos, that is wiowos, inge,